Zio, mama, Zio. Zio, mama, Zio. Phansi kokuhlukunyezwa kwabafazi phansi. Aridumalani luphula uyabazali aridumalani. Lari kuwe muso wabalawudi awuwe. Kopili ka justice kopili. Sensor Moses Mosweu, according to the chart sheet, a 47-year-old male facing one count of murder. The state brought an application for the matter to be postponed in absentia in terms of Section 159 of the Criminal Procedure Act in order for the state to bring the accused person to court. That order is then therefore granted, and the matter is in fact then postponed in absentia till the 24th of June 2026 for the accused person to be brought to court for his first appearance. Attached to the application is the medical certificate, which will be marked Exhibit A, that will form part of the record. The accused person remain under hospital, in custody for medical treatment while under police surveillance while he is in custody. Ke utlwile botlhoko tata ke swabile kore ke swabisitswe thata gape ke batho ba ileng gore they are leaders in the Church of Jesus Christ. Baba ileng ba ya ko pele ba batla gore ba inela gore bone ba ordainiwe ba tselwe ko thoko gore bone ba nne ba etele dipele ke mo etele dipele wa kereke le nna but ke swabisitswe ke go tlhoka go boifa modimo ke swabisitswe ke go tlhoka go nna le lerato mo go kalo go nna le letlhomo go kalo go dumella maba gore a go dirise o dumalane le ene gore a go dirise gore a dire ditiro tsa gagwe tsa lefifi tse di bushula ka wena o le ngwana modimo. This thing e re khotlhile, and as you can see le boto e ke tshwerenne, see something say something, e re khotlhile botlhoko go botlhoko. And at this moment really community re it gone are those days re bona dilo di direga mo bathong ba bang be re didimala. It's really painful because throughout the experience re khona go bona gore batho ba ba dirang dilo tse mo community ba fiwa courage ke the fact ya gore wa bona wa didimala, because at that moment ga e go ame wena, ha se ngwana ga mama gago, ha se osu wa gago, ha o fetela ko pele o fitla o tlotla ka yona mara ha wa bolella opi. Yo, ha ra itumela gotlelele because it's not for the first time such thing e direga across our province, more especially mo Mafikeng. Ha ke itse gore North West province a inyatsegile jalo. Normally the cases are opened. Re be re tla re ya ka le re bona re opela yana re ipelaetsa. From there it becomes quiet. But today we are saying no to GBV le go bolaya ga basadi. Go na le di incidents tse dintsi tse di diragalang. So today re gwetla our fellow comrade Vessels Morweng, the MEC ya community safety gore a re thuse, and then le crime prevention as part of the stakeholders batle they must come on board. Re nne le more programs tsa awareness to this because it's not the only one e diragetseng ko lapeng. To some of us, it's even more painful because we read the product it's a GBV. Some of us, we grew up to a point that it's like a generational curse. Re normalize it, it's okay, so and with this case, what makes it special is today we are saying we are not going to give up. Community, public, it tlwaetse re tlhola ntse re dira seo se bonang re se dira today, which is we are tired, which is justice for Moketekete, justice for Moketekete e be fela for. So with ya ga Masego wa le ha o sheba hela ko morago o bona kutlo botlhoko mo difatlhogong tsa batho. Mostly re dula mo di abuse relationships or marriages re tshaba go bua because mostly
batho ba ba leng abusive ba tla be ba itse people from top wa bona the leaders, and then it brings fear to them, so ba palelwa ke go bua ba tshaba. But ne re le bomme le banna ba tlhokofadiwa gona nong ke receivile case mabane ya selo mosadi o bolaile monna, so it's not only about women le ka banna, so e ka re ka tseboga ra bereka handling love le mapodisa a rona. Nna I'm the GBV activist around ngaka modiri molema, so there are more programs tse leng gore di ka tisa awareness, so we are not getting assistance. Like I said, re a ema re bula di case di a buliwa re kgobega marapo because of the cop di case tse dintsi di enda pa di tsholwa or di fella mo moyeng. So le batho ba ba dirang dilo tse o swaka ba di dira ba itse gore ga e go fella gope, ga e go fella gope, ke a go tsena ke a go ema mo pele ga magistrate wa go mpha bail be ke tlang ke boetse ko ke nnang teng. Ene ba bang ba dira because ba itse, I mean re tlhola re bona le mo di social media o kry motho a ntate a betsa ka motho a mme mo strateng a mo goga wa ntlhaloganya e be trend mo social media. Ha o wa sheba o observe video ye le sentle o kry le go gona le bontate ba ba 8 9 or 10 mo sining eo ba ileng gore ba ile ba ema fela ba ska ba intervene ba rescue motho wa mme. As I heard from the friends Saka Moses, the one who committed this thing, allegedly so, the neighbors, because I stay around that ward, ward 29. Bane ba bua gore na mo notlella mo tlong ga tsamaya, so Masego indeed, and according to the family nna ga ke utlwa, like I said gore ke utlwile ka bagolo ba mpolella gore ne ba sa kgone le go visita Masego go gagage, so forever gore o ne a ntse a tsweletswe a phela a tlhokofetse like that, so go botlhoko wa understand. So with this one it's a special case e leng gore dark or blue, even if it can take us 10 years one understand, the message will be sent, the perpetrators will know. The courage e batho ba ba nang le yone ke ele ya gore motho a telle ha dira selo wa itse gore ga go dira la sepe. Now imagine a community whereby wena wa itse go kana hanka ba o suo se atla o bo re ba botlhe ba go nkokwane o tshela mo community e o itseng gore kana hanka lala ke biditse mosadi o ba go ntsenya tire ke shule wang understand. I'm not saying community ba itsele mola mo matsogo, no, I'm not saying that, but the message e re instillang go gore you do it, you are not gonna do it anymore. Don't even think about it. And leone kgang eo ya gore every time ha re bona selo se diragala mo mothong o mong, like I said earlier, o bo re se ignore go nna tsididi fela. Worst part of it all, mo ba ba buang be ba nna discourage, I know who it comes from our justice system. But what is done is done. Way forward, nna ke rata go advise more especially mo ba ruting, they mustn't hide ka pholoso or gone yaanong a me born again Christian gone yaanong we are mocked gore bazalwane ba iphitlha ka this thing. But that is not the case. It happens ko batho botlhe, this thing. So ke kopa gore batho they must go out there ba bue ha gona le selo, and re kopa le rona, like I said, different stakeholders gore ba kgone go tsibogela kgannye, like gone yaanong ya ka Sanko re kopane le mokgatlho wa Angels of Tomorrow, so we did a tremendous job together. So a ba re atamele es ka nna gore ga ba le mo ditilong ha ba re atamele ha re tloka thuso. This thing re ka ikgona ha re kopane. It's a pandemic. We are urging everybody, all the stakeholders, any organization that knows gore rona mo go rona re emelana khatlhanong le sose, wa understand, asi so se leng gore se tshwantsane se ne in between the perpetrator and the victim e be fella for bo gonna that intervention ya justice system in terms of police station e be go fella for wa ntlhaloganya. Anybody who knows, who hears something, you have a right as a community member or as a South African to come forth and say o itse ke utlwile go to gona le sose le so ke swabile tota maba o re sutlile ya ka family yaka, o re sutlile o dirile ya ka rata o re tlontlolotse o lwetse gore a nyenyehatse le lapa la ramuile mare re le ba ramuile re tla tswelela re tsholetsa tshiamo re tsholetsa ubuntu re tla tswella re le batho ba ikokobeditseng ba ba ratang modimo. Ke eletsa go bona justice e diragetse
Why? Because there was intervention ya batsadi ba lekile go tla go buisana. So Moses had all the chance in the world to refrain from what he did. So but he never did that. So re eletsa go bona, and we are going to follow it up. Like I say, I'm not only a SANCO member or a rep ya SANCO, but I'm also a family member. So e botlhoko thata this thing e diragetseng. So ke ra go ilatella go fitlhella the end re bona gore justice is served. Go botlhoko. Each and every household ha e se ngwana wa teng a lwana le girlfriend ke mme wa teng o bidwa ke motho wa ke ntate, ha e se di siblings kore violence it's a daily bread mo South Africa. It's really painful. So we are saying, we are urging everybody wa kgonang go thusa body social worker, any department e kgonang go intervene. We really appreciate. Ke bua ka ntlha gore monna ga Masego he's a founder ya kereke, wa agile kereke, ke moruti bile na ipitsa apostle, ordained minister. Ke bua ka matlhabisa ditlhong a ke buang ka one ke ka lebaka la gore ke monna motho. Ene re le batho ba bomme, I'm gonna say this to batho ba bomme, a re jarellane mofokolo bathong ba modimo. So se seng se se dirang gore motho a mme iphitlhela le mo situation e ntsenyana a ba sa bui ke that notion ya gore I'm not the only one. Wang understand? O kre a diemela go le botlhoko a ba ipolela gore she's not the only one. No, you are not the only one, but you cannot be one of them. Baba end up in that way. Wang understand? You might not be the only one. Marabua o tlhage thuso. Re eletsa gore molao o diragadiwe, re Mosmoshweu a rabele ditlolo tsa gagwe, justice e dirwe for Masego. Ke se re se eletsang gore a bone katlholo e mo tshwanetseng mo lefatsheng. Katlholo e santse mo emetse go le godimo, ha a sa ikokobeletse modimo, a itsholla sa se dirileng a baakanya ditsela tsa gagwe. Katlholo ga go tla ba setsa e bone go le godimo. Yaanong mo lefatsheng re emetse gore molao o diragadiwe, go dirwe sekao le mo bathong ba ba santseng ba tlhokofatsa basadi le basadi ba ba tlhokofatsang banna gore ke selo se sa amogelesegeng mo country ya rona ya South Africa.